أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكاو نامجوهندا إبهاتي مردونجي هارما حلقة يهاتوينو إكاو نارجو سنة رتسرنجي وقتي هكو، ولكن ينو مساجي مهم najutamani ni hadithi zida mino wanama wakomori hawa ujimlifu hao. Lidhalika sinaurenga wakati mwinji shamju sanani risomembabi ze tajarub nizla experience ikaonga zibiri yao harima dunia. Sisi wakomori rishinderi ke hadhar harima nizijirio harima dunia abasain. Hadafu ikawo mtahoni hadisi damina nyi lelo hata kamru ikawo mifanya research harma siyasa wa aidan kasina fatra mwisovano ngari fanya researches nji harma siyasa ya hatu ya Afrika wa aidan na ila mbadilihano ikawo ngojirio harma ya Afrika fatra mwiswaino aidan na ila conflict ikawo ngenjiao baina zila pay puissance ikaongizo harma daula ya hatu hamaze kontina ya hatu ya Afrika, wa aidan na ila konflik ikaonge njiao harima dunia baina ze daula ikao izorazivumbwa bano ze daula puissance. Ghaliban wanama watukuf ezijirio harima kontina ya hatu ladhimu saut ya hea akili ya kobidi rongowe abasain. Hasiba budokana hindi wanama watukuf Helimdu ikawo ngudungo ezijirio abasaino harima kontina ya hatu inu gujonjia yakin na imani ukana changement ngejo huja harima nsi ya hatu rikaranza rikakarjanza changement ngejo koja namnaje yodo banu ikawo le suala la dimondo wali hadisi sisi kawa komori namnaje joko fanya changement hal sisi hawasi ngarjo fanya changement hanamna ikao habjoka salama rifanye changement au karjo linda ze daula ikao wajibanao harima ya dunia wo waje waranyise wo waje watendei la changement ikao uungwa zionao kana ngazo hakikisha zila intere za hao. Yoso ala muhimu wanama wakomoro watukufu. Sisi wakomoro hojimlifu hatu ruwalo harmoyezi rawala wandu ikao ngwa harmo opposition ruwa komori ikao ngwa harmaze zentambali na mbali ngabo yakin ngabo amini ikao ilo rasikha ukana ngabjuja changement komori iyo rekaranza rekakarjanza rekamaudu rekado shao manaze montayati ikaungarizi wonao abasainu harmwe Afrika gazjounika dalil ukana ngabo changement confligirio harmwe dunia ni harmwe Afrika ngejounika dalil lidhalika ladhimuri kensiri jibule suala hilo wanama wa Komoro changement yakobidi fanyiwa harmwe nsi ya hatu abasainu sisi dira kubidi rifanye au la dhimur linde ike hama Tanzania enamna monao au linde ike hama de zajiri Madagascar au linde hama de zajiri harima Mali, Burkina Faso na ze pays kaonga mzijua. Suala muhimu Komoro. Tayeb. Ikamna zamangali harima ze daula ikaongizo harima dunia harima science politique si uzi hansi harma kategori. Gasina daula ikawo ikinaya, gasina daula ikawo keja kinaya, gasina daula ikawo yo kinaya mbabi ardije do hidotaha ma ziyada. Ikaramba kana daula ya kinaya yode daula ikawo ila entere ya ziparisao harimaye dunia ngeravi nembabi titi nembabi inji yaloniyo ekaramba kana inu daula ikao keja kinaya
aboyo daula ikao ngeangali yao zila entere zilo harme dunia ze daula wajiba nao na ila mbabi ya loniyo ukana ladhimu ya hunde mjumaizo ya lonizo basi na ila daula ikao yo kinaya lelo yulike kinaya yo kinaya muakatan ye daula ikao ikinaya harme dunia kabatsi daula ikao ikinaya e daula ikao keja kinaya ne Babiloni yo zihazinji Marekani, Faransa, Rusi, Angleterre, dans la pays puissance ikao wahana veto harima e dunia. Shini yo hangali wasiu yangali wakana ila daula kao yo kinaya muakatan. Mbabi titialoni yo harima ekonomi yeye geradine ekonomi mbabi aloni yo ngwenjezo namne kao ngejumnika faida wasina wakana hatia dega harima dunia. Lidhalik ye konflit jirio harima dunia wakomor genji yao harimaze kategorika au dizo nazitekeleza ba daula ya kinaya na daula ya tu kinaya. Rusi ka daula kaja kinaya na ila resources ya ziparisao harima dunia na zila intere ya ziparisao harima dunia. Lidhalika ye wanzo ya fanye changement e changement ijoko jiri hala mustawa wa dunia nguonokana ngejomnika interesinji. Lidhalika hanji Afrika mwono hende Burkina Faso hende hato wem Faransa hende Niger hende hato wem Faransa hende Central Africa hende hato wem Faransa tsoi hanji ya Madagascar hato wem Faransa hiho takriban abasa inunga mushiyao ezilio Tanzania. Hasibabu dokana kajakina nimbabi titi yaloniyo. Tay, ema Europe rihensi Faransa. Faransa mbabi yaloniyo kajakina. Nguwano na ila mbabi yaloniyo ya izingari. No ilisi jon fotsoha. Hende nguwano na Rusi Ukraini. Nguwano na Rusi harmwe Afrika. Ngamonao harmwe mna sharit wahatuola. Enamna ikao ngamushi yao ze dega. Enamna zilio yomunzi mwishi ya ukana ye daula Faransa wambangu anzo waje wa hensi ka military harima shesiwa shamaore donc yabola di murdo fikirikana izinu daula ikao ilambabi waloni yo wanzo wazizingari na boho zizingara izo kazinako huja ha mahadisi kazinako huja handongo ikao ngazoka haulutufu ghaliban wosonjia nkolu, wosonjia mabaya. Hasibabu, daila namna ye daula wanzo wazingareze entere ya waloniyo, na ola ikao wanzo yafanye changement. Marekani ye daula Marekani, yo daula ikao keja kinaya, wa aidha ngamonao, izo yafanyao harma dunia, ngamonao harma Middle East, ngamonao wa mahalani, yonti pia ikao Marekani ngunjio, ze dega ikao ngazijirio. Asibabu dokana kaja kinaya wanzo ya njeze zila valio yalo ze faida jimlifu. Pai. Ifikira yunge jori tsengeza harma hindi harma ensiya hatu Komori. Daiman siwishi ye makula ikao yote keleziwani madhamana wa hatu Komori. Yote keleziwani wa Komori haku kana mkomori yeura hufa. Iyonga jodo zamba wakati kaunda si hawasi dorilona mushkila asasi. Ngaranzauri wasuli harmaezi ngarivura nao. Ngaranzori wasuli ushefu ngarivura nao. Wakati yonga jodo vumbwe makula iyo. Walakin kaze ndongozi njia daula za puissance harima konfli kati yo wandu wakunji ya harime konfli ila ya alamu junuduka illa rabbik. Kabati mgujo shinda ya juwe ye konflinge jo kwa disa namnaje dobi wa joko tende ya zendongo hizo kata yunga jodi waza fikira wakana mkomorie karihufa hamkomorie urahufa. Na mangalezi jirio Sudani abasainu kamtujua namnaje wa Sudan wenda watilwa fitna wajua wandiso jiwana hasiba bukana daula wanzao entere
harma yenti ya Sudan. Mono eza jiri Siri dual ikauzi kotaha entere harma dawla Siri mono eza jiri. Zena madhe jizi hazinji wa Komori. Eri sala na juanza li tekeleze vanu hamwiswa hindi wa Komori. Madhamana wa Komori lazima mkensi mfikiri. Lazima mkensi fikiri maana sisi aslan ngasina dawla ikawe ye dawla hiyo yofana na dawla shayoti dawla. Karsina muasasati ikawe ngasjo shinda zende se dawla wakati ikawe ngabjo jiri farari. Ngabjo jiri vidi ya kisiasa. Karsina wandu ikaongo wajo ushinda malideri rekade dawla rekanda ao wajo hamba ukana wajo ushinda wazie faudo na mabaya ikayo duanza ya tilo harima ensi ya hatu. Lidhalika ladhimuri fikiri na Kabula. Ladhimuri fikiri na Kabula zila mushkila ikaongizo harima ensi ya hatu zangaliwa na Kabula raha reja waswili harima nukta ikayo kenomkinisha reje dingoni. Naritowe fikira ukana miminga mina jeshi, miminga mina zombo, miminga mina mizinga, mana hizo zikana wandu wenji. Zikana Kadafi, mmono hizo enda yafanyiwa Kadafi. Zikana Saddam Hussein, mmono kana hizo enda wamfanye udhiya harmwen Swahili. Zikana Bashar al-Assadi, mmono hajua haziransi hata wahenzae Ngerusi. Zikana Ben Ali, wala mtunizi diktaturi kao zikaiho mwono wakati ze dual za njia hajuhata wanza ya Arab Sauditi enda fia iho. Mwono we Madagaskari hakana jeshi sha wakati zenogo za Tanganya hajuhata wa. Lidhalika ketubidi mradu fanya rihan ya jeshi khasatan da harmazi lantizatu ikao daiman karjahana jeshi la watan. Sisi. Karjahana jeshi la pangwa lijeli wanilie dawla. Karjahana jeshi la jala di wanilie wananti aslan. Shaylo jeshi kao yani ma yatlubuhu al-jumhur. Leongo joshia lifanye jao, leongo sise jao, mtu wana harima ensiya hatu enamna mziwa nao. Lidhalika yu da'wa wa Komori. Ze khutbar joko hadisia basayin na zidoka hau polefu. Mana ezijirio harme kontina ya hatu nga zoja Komori. Kaulan wahidan. Hena mrika ungu dungoze muashirati. Ngwangali yongu somo siasa. Ujorambu wakana Komori. Ngaboz jo ujiri. Walakin sanaibi la ya'lamu dhalika illa Allah. Taib, sisi ladhimu baka hikma yomonsi. Yabili. Wala wandu ikaonga uharima opposition lazimuye khutba mjoko rongo wana ike khutba ijoka aqlania wake akili harima ema hadisi. Wala wandu ikao wa uharima ze jani buzonsi pia na rifikiri wakati ikaonga mjoka vidi ya politiki zora kobidirifa wakomora. Shatuka haina mruya renge shombo ya balia mbekana wanzuenda jirenge haki yahe wanzuendea fanyezo ya nzao. Latimuri fikiri wa Komori. Mithali. Na mangale Siri wakati kao ye dawla itambalia mono wakawandu wajipanga ukana ye kao iharoha wanungu wajua ndise dawla. Yode kidhomana. Namna ndo kufikiri. Mangale Bushini wakati kao wajipanga ukana ekao iharoha ngabo vidi ngarjoba ye vidi inu mmono eza jiribushini. Mmono Mali wakati kao wajipanga huonokana wakati wajiri vidi ya kisiasa kipolitiki yarenga waruendi se dawla. Lidhalika Komori lazimuri fikiri. Komori lazimuri fikiri. Harma e masala hii. Zabariri na bakana rifikiri de khawf ruloniyo. Mana sisi ngarangali yao heni mrika wangu somoze muashirati. Ikaungizo harma dunia usujorambu kana da Komori la dawla ikawe kai kolonize wane dawla Faransa. Faransa ngena mushkila wahe neze pay puissance, ngena mushkila wahe dina Marekani, ngena mushkila wahe dina Rusi,
وبطبيعة الحال زي الدولة يكاو غازي فوتوهاو ام فرنسا يزو داز لا دولة يكاو زيكا هاريما اوكولوا كي فرنسا كوموري اسناريسوس كوموري ناسما بلاس استراتيجي كوموري يكارمو كولو وفرنسا لذلك زندورا ريزو نازجو تسونغزا الدولة واجي وواني هاريما انسياتو كوموري الفكرة أساسية وكوموري إذا نمباو بانو وكومور ناركنسيري fikiri hamwemweo ba ezijirio nizorionao gaziriti yao uhara na khaufu ifikira ya muso ege wewedu wakara iswa he dawla abasai baada ujwanga lieza jiri harimu ya Afrika baada ujwanga lieza jiri harima edunia hujufanya namna je wewe enge wewedu ulona ezi abasai mimi enge mide ulona ezi jufanya musalaha wa kweli tijo parema opposition wandu waje wa kensi na kabla wandu wanyise sulta wanyise ezi rijo parema lideri wa Nzuani rijo parema lideri wa Komori wa Ngazija riparema lideri wa Komori wa Mwali ne malideri wa Komori wa Nzuani madhamana ikao wa una akili wa una uwezo abasainu rihadisi namna sulta ijoko uroha yende mahala ni fulani hanzia ya usalama wasike mushkila asasi iyodi ya kubidiri fikiri abasainu wanama wa Komori sa hiyo rijerdu angalizi jao manezi jao izonga zuka muhimu aidan shea muhimu watike vidi ya kipolitiki mana yeheni liyo harimaye daula gejori tungeza ukana watike amani wa khasatan kabla zama ngaliye wandu walu harimezi wao hawongo wasingoji bwana ishodeshitia wandu khaufu ishodeshitia khaufu lidhalika engewewe uka harimezi wone situation ikaudo iliyo walu harimezi wao hawongo wajibanao makalima malapizo izo zonika dalili ukana ladhimu diriki o watan sinauleta haku mananja kanzani lete inu message muhimu wa Komori narike na hadhar ruwarongo wao narike harma hadhar rangaliele taifa la hatu rangalie namne kaungar joji hifadh yode dawa ikausi jotekeleza vanu insha Allah henu wakati jonde nafasi rihe yangari hadisiyo نرجو سنة ريدو حديثي هرم حديثي أمدائي إلى أن نلتقي وكموري في قراءة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.